Hey guys, ça qu'a fait? Jodi an mwen deside nou fon ti video pou kote nou koman ke mwen fe mayo, sa yo ti dizay sa yo nou wè nan devan mayo wa. Don, e kaken bagay bakman nou pou fe pou mwen di nou sou chanel la. Like, partaje, abone, mwen komante. Don, an nou enjoy ansam koman ke mwen fe video, mwen kite nou gade. E puis, mwen yon lot bagay mwen bliye di, nap jwen foto sou Instagram, kote ke mwen pral mette Instagram mwen la, afin ke nou kapap poti nan gade foto.